Yes, ibihe byiza abakunzi ba Ibakwe Media TV ni amakuru agezweho ari guturuka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ni amakuru ari guturuka ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Umutwe wa AFC M23 wongeye gutangaza ko udateze kwihanganira bikomeye cyane ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa M23 mu bya politiki na diplomasi wungirije yitwa Bertrand Bisimwa, ndetse n'umuyobozi mukuru wa diplomasi ya AFC M23 Colonel Nanga. Bavuze ko ngo noneho barambiwe kwihanganira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bari kubagabaho ibitero ntibasubiza. M23 yageze aho iva Sange yerekeza Luvungi kubera igitutu, ariko ngo ibyo byose barabirambiwe. Ni nako Kinshasa rwambikanye hagati ya Martin Fayulu n'umuyobozi w'ishyaka rya Tshisekedi bapfa itegeko nshinga. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Augustin Kabuya, ndetse na Martin Fayulu ufatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahanganye bikomeye cyane bapfa gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Kugeza ubu ngubu rero ihangana rikomeye cyane ry'aba bombi rikomoka ku kiganiro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 6 Gicurasi 2026, aho yavuze ko itegeko nshinga riri gusuzumwa kugira ngo harebwe niba ryavugururwa, kandi ko bari gusaba bikomeye cyane ko Tshisekedi yayobora manda ya gatatu. Ati ibyo ntabwo tuzabyemera. Ni Martin Fayulu uhamya ko ari wowe watsinze amatora abiri yashize nyine. Ati ntabwo yakabaye ari Tshisekedi uri ku butegetsi. Ati Tshisekedi yibiwe amajwi. Yongeye kubyemeza Martin Fayulu avuga ko yamaganye uyu mugambi, amenyesha abanyekongo ko yiteguye kurwanya umushinga watuma Perezida Tshisekedi yongera kuyobora manda ya gatatu y'igihugu cya Kongo. Ku itariki ya 9 Gicurasi 2026 nibwo Martin Fayulu yagize ati tuzakumira umushinga wose wa manda ya gatatu ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'uko twabikoze kwa Joseph Kabila Kabange. Kongo iruta umugambi w'umuntu ku giti cye. Ati igisubizo cyonyine cyava mu biganiro by'abanyekongo ati bidaheza. Ati sugukuraho itegeko nshinga. Abivuga ko Tshisekedi yayobye. Uyu Kabuya rero yese atangaza ko ubwo ni intambara y'amagambo nyine. Ahise atangaza ko Martin Fayulu nta mbaraga za politiki afite ku buryo yaburizamo uyu mugambi w'umukuru w'igihugu, kuko ngo yemerewe n'ihuriro rya Lamuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi naryo rigera aho rimusiga. Uyu munyapolitike ukunda gusingiza Tshisekedi, uyu Kabuya nyine yagize ati nta mbaraga za politike Martin Fayulu wowe ufite. Ati Lamuka nayo yaraje ivaho cyangwa nyine icika ingufu. Fayulu rero yahise asubiza Kabuya amubwira ati wowe ati mwebwe, ati avuga nyine Tshisekedi nyine muri rusange, avuga n'abamuhagarariye, avuga nyine n'abahagarariye ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi. Ati guhindura itegeko nshinga ati sibyo bizakemura ikibazo. Abanyapolitiki benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bakomeje kwamagana uyu mugambi, banavuga ko Tshisekedi Tshilombo ngo yaba yikoreye inkono ishyushye mu gihe yahindura itegeko nshinga mu buryo budasobanutse. Ni nako kandi M23 nayo ivuga ko ibyo guhindura itegeko nshinga kwa Tshisekedi yabikora atabikora, ariko ngo ntabwo bamushaka ku butegetsi. Colonel Nanga yongeye kubikomozaho avuga ko ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa bukwiye kuvaho, ndetse M23 yavuze ko idakwiye kwihanganira ingabo za leta ya Kinshasa n'ubutegetsi bwa leta bukomeje kubagabaho ibitero bikomeye. Ni nako umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka akomeza ashimangira ko ibyo kwihanganira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa babirambiwe kubera ibitero karahabutaka bikomeje kugabwa mu gice cyo muri Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero biri gushimangira uburyo noneho ubukana bw'iyi ntambara bumaze kugera ku rundi rwego. Sasa reka noneho munyemerere mbabwire update z'urugamba mbere ko mbabwira intambara iri Kinshasa.
abantu mwe ariko reka gato mbanze mbabwira iby'ibitero byo mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone M23 mw'abantu mwe irageramiwe, yongeye kuraswaho imvura y'amabombe mu buryo bukomeye cyane mu bice iri kugenzura mu bice byo mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo guhera ku isaha 2 z'igitondo kuwa gatanu ku itariki ya 15 Gicurasi 2026. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kohereza ku bwinshi kajugujugu nyinshi z'intambara zitwaje ibisasu byinshi zivuye i Kalemi kugira ngo zigire uruhare mu bitero bikomeje kwibasira mu Minembwe ndetse n'uduce dukikije iki gice cya Minembwe. Izi ngufu za gisirikare zongerewe ku ntwaro zimaze igihe zikoreshwa mu turere dutuwe cyane twa Minembwe. Ni ukuvuga ngo izi ndege ziri gushyirwaho za misile cyangwa ibisasu biremereye cyane bigateza ubwoba abaturage, ndetse izi ndege zitagira abapilote zongeye kurasa mu bice byo mu Minembwe guturuka ku isaha 2 hamwe n'indege za Sukhoi 25 ngo zaturutse mu Bujumbura. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na ASM 23 riravuga ko ibi bitero bikomeye bya gisirikare byemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gusiba Minembwe mu buryo bukomeye cyane ku ikarita, kuko bari gushaka kurimbura abaturage ba Minembwe. Ndetse amakuru aranavuga ko ibi bitero biri kuba mu gihe ibiganiro byanzuye ko agahenge kagomba kubahirizwa, ariko umuryango mpuzamahanga ibukomeje kubirebera. Gusa M23 yongeyeho ko iyi myumvire yo kudahana iterwa n'ubufatanyacyaha bwo hanze ndetse no guceceka kw'amahanga biri gutera Kinshasa ingufu zo gukomeza ibi bikorwa byayo byo kwica abaturage b'inzirakarengane. AFC 23 yongeye gushimangira ko yiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abasivili mu buryo bwose bushoboka. Ati ibishoboka byose turabikora, ariko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kujujubijwe, ibyo ngibyo tubihagarike. Ese barabikora gute? Dore ko izi ndege zitari gumara amasaha atageze kuri 28 yonyine cyangwa 48 batarashe. Bari kurasa ubutitsa, nta masaha 48 ari gucamo indege byibuze itari kugaragara ku kirere cyo mu Minembwe cyangwa ikirere nyine cyo mu bice byose bikikije iyi centre ya Minembwe. Ese baba bashaka kwisiba ku ikarita y'isi y'Iminembwe nk'uko M23 ibivuga? Ibyo byose turabitegereje ngo turebe ibyari byo. Ese kuva sange kwa M23 nama yari y'intambara nk'uko bivugwa? Iyi sange ni agace gakomeye cyane, ni ibirometero bike cyane kugira ngo winjire Uvira, ariko M23 mu minsi ishize murabyuka ko yahavuye yerekeza Luvungi hafi ya Kamanyola. Gusubira inyuma kwa M23 intambara mu burasirazuba bwa Kongo igikomeje, bikomeje nyine kuvugwaho na benshi. Amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bavuye muri centre ya Sange berekeza Luvungi mu birometero 60 byonyine uvuye mu majyaruguru werekeza Uvira, berekeza ahitwa Kamanyola. Ibi byateje kwibaza kwinshi gukomeye cyane ku by'uru rugamba. Ese uku ni uguhunga cyangwa ni igitutu cya FRDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kotsa kuri M23? Iyi Sange, Luvungi, Kamanyola bifite akahe gaciro gakomeye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo? Iyi Sange, Luvungi na Kamanyola ni uduce two muri teritwari ya Uvira mu kibaya cya Rusizi hafi y'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Uburundi. Uyu murongo ufatwa nk'uw'ingenzi cyane ku ruhande rwa gisirikare ndetse n'ubukungu, kuko aha Kamanyola hari umupaka ukomeye cyane aha, ndetse Uvira werekeza mu birometero bike cyane werekeza Luvungi naho nahitwa Sange hari abaturage benshi bakora urujya n'uruza. Ukugenzura iyi nzira rero byaba bifite ubushobozi bwo kugenzura ubuhahirane hagati ya Bukavu, Uvira ndetse no gukurikirana urujya n'uruza rw'ibikoresho bya gisirikare ndetse no kwimura ingabo mu buryo bwihuse, kuko ni umupaka ukomeye wa Kamanyola ubafasha nyine. Aha Kamanyola by'umwihariko hafatwa nk'irembo ryinjira cyangwa risohoka muri Kivu y'Amajyepfo, ugenzura agace gashobora kuba kaberamo urugamba rukomeye cyane, ndetse mu minsi ishize hanapfiriye
hapfiriyemo abasirikare barenga 1,400 b'ingabo z'u Burundi, ndavuge mu kibaya cya Rusizi n'ubundi. Ese igitutu cya M23 kuri FARDC ibyo byaba bivuze iki? Kuki M23 ishobora kuba yaravuye muri Sange koko? Abasesenguzi b'iyi ntambara baravuga ko impamvu nyinshi zishobora kuba M23 gusubira inyuma kwayo ngo byaba ari ukwirinda kugotwa, kuko mu minsi ishize FARDC n'abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakajije ibitero bikomeye cyane mu Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi. AFC M23 ishobora kuba yarahisemo kuva Sange kugira ngo yirinde kugotwa cyangwa kugabanyirizwa inzira ndetse no kubona ibikoresho mu bufasha mu ntambara zimaze iminsi zicicikana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa FC M23 uri kurwana iyi ntambara ukoresheje inzira z'ubutaka, kuko indege zabo nyinshi bagiye bazihanura za kajugujugu, bagiye bagurutsa ku bice byo mu Minembwe, cyane cyane nyine zivuye mu Minembwe. Nyine ni indege ntoya mwagiye mubona, kuko M23 nayo irazigira, burya abatari babizi babimenye. Rero gushyira imbaraga muri Kamanyola bava ahitwa Sange mu birometero bike cyane uvuye Uvira kwerekeza hafi ya Kamanyola bishobora gusobanura ko AFC M23 iri gushaka gushyira imbaraga ku nzira nyamukuru ijya Bukavu, ndetse no gukaza igitutu ku buyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo cyangwa guca inzira zatuma FARDC yambutsa izindi ntwaro. Aha Kamanyola rero, reka mbabwire wenda Kamanyola kugira ngo uhumve neza ubundi. Aha Kamanyola niho hahuza umujyi wa Bukavu ndetse na Sange na Uvira. Ni ukuvuga ngo ni inzira imwe yonyine rukumbi yerekeza muri ibi bice byose nkubwiye. Kuhagenzura rero kwa AFC M23 birahita bituma FARDC itazongera kumanura izindi ntwaro zaturuka ahariho hose ziza muri eneo za AFC M23. Intambara y'amayeri rero uko igiye gutangira ni gutya. M23 imaze igihe ikoresha uburyo bwo kwimuka vuba no guhindura imirongo y'urugamba. Hari n'ababona ko kuva Sange bishobora kuba uburyo bwo kuyobya FARDC ndetse no gukurura ingabo za leta cyangwa gutegura ibitero bishya mu buryo butunganye. Iri ni rimwe mu mayeri akunze gukoreshwa mu ntambara zo mu mashyamba, kuko no mu misozi miremire yo mu bice bitandukanye General Sultan Emmanuel Makenga yagiye abikoresha muri Kivu y'Amajyaruguru kandi birangira atsinze intambara. Ibi bivuze ko rero umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ushobora kuba igiye kuba ingorabahizi. Ni nako AFC M23 iri kwerekeza Kamanyola. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano n'ubuzima bw'abaturage. Abaturage benshi bashobora no guhunga, kuko ubuhahirane bwambukiranya bwerekeza buva Bukavu bwerekeza Uvira, ndetse bushobora no kudindira kubera ikibazo cy'ingabo za leta ya Kinshasa zaba zigiye gusohoka muri Uvira zije gusanga AFC M23. Bivuze ko aya mayeri ya M23 ashobora kugira ingaruka ku baturage, ariko bikaba igisubizo kuri uyu mutwe. Hari n'izindi mpungenge z'uko imirwano ishobora kuba igiye kumvikana hafi y'imipaka neza cyane ihuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Murabyibuka ko Uvira ifatwa bwa mbere harashwe mu Rwanda ibisasu bikomeye, nubwo u Rwanda nyine rwabyitwayemo neza rugakoresha uburyo bwabwo nyine bwo kurinda imipaka y'u Rwanda. Murabyibuka ko u Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, kandi koko zirahari, kuko ibibangamira u Rwanda biba ari byinshi bituruka iyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku ruhande rwa FARDC bo bishobora kuba bigiye gutuma nyine ubutegetsi bwa Kinshasa burushaho kwizera ko bushobora nyine gutsindura urugamba, nyamara ari amayeri y'intambara M23 iri gutegura. Mu gihe rero M23 iri gutsindwa, benshi bari kuvuga ko ngo bishobora gukurura indi mirwano ikomeye cyane mw'abantu mwe, ishobora kuba igiye guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya buva Uvira bwerekeza Bukavu. Nubwo hari abashobora kuba bari kwimuka bava Bukavu berekeza Kamanyola, aho M23 iri kwerekeza, gusa Akamanyola naho hari umutekano, kuko M23 niho yamaze gushinga ibirindiro bikaze. Niyo mpamvu rero hakiri kare kwemeza ko M23 yaba yatsinzwe, kuko
hari amakuru menshi cyane avuga ko kuva Sange berekeza Luvungi hafi ya Kamanyola bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye cyane z'urugamba, bishobora no kuba uburyo bwo kwirinda igitutu cy'ingabo za leta ya Kinshasa, nanone bikaba igice cy'amayeri yo kwitegura intambwe ikomeye cyane y'urugamba rushobora kuba rugiye kubura muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara ikaze, ibi bishobora no gutuma habaho izindi mbaraga zikomeye cyane, bigasiga AFCM 23 nayo yongera kwavansa yerekeza no mu bindi bice nyuma y'uko ivuye ahitwa Sange ikahasiga mu biganza by'ingabo za leta ya Kinshasa. Mbere y'uko nerekeza mu yandi makuru, i Buruseli habaye imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi byabaye ariko abanyekongo ba mu mahanga bo baravuga ko Tshisekedi ngadakwiye kongezwa indi manda, ariko Tshisekedi wakavuga ko azabikoresha nk'iturufu izamufasha gushyira ibintu ku murongo nyine mu buryo bwose bushoboka hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ahagiye haba imirwano ikomeye. Ni imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo ba mu mahanga biciye mu miryango irimo Gakondo, APDH ndetse na Diaspora Plurielle Congolaise ndetse n'indi. Kugeza ubu rero itangazo basohoye baravuga ko nyine bari kwigaragambya bashaka nyine bavuga imvugo nyine igira iti twebwe ngo turambiye ihohoterwa rikabije riri guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Aba kandi banenze bikomeye cyane ibikorwa bavuga ko biri gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi mu bice byo mu misozi miremire yo mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho bari kurasa amabombe. Bitubihoramo kuko tubabwira nyine iby'ibi bitero buri kanya. Rero nibyo bo bavugaga nyine bamagana bavuga ko bidakwiye, niko bo babihisemo kubikora. Ariko hari n'abandi bandika ku mbuga nkoranyambaga bamagana ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo rero reka nyafungire hano. Reka Jean-Luc Habyarimana yahuye n'aba FDLR n'abasirikare bakuru muri Pinga muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe cyashize. Nyine murabyibuka ibyabaye simbigarukaho. Uyu muhungu amaze iminsi akoreye ingendo i Kinshasa ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Repubulika y'u Burundi mu Gitega, aho yagiye aganira n'abaperezida bombi nyine mu bwiharuguru bayobora ibyo bihugu hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega. Iby'uru ruzinduko rwe muri Pinga reka ndugarukeho mu makuru yacu ataha, ahubwo munyemerere nze kubisasanura mbabwira ibyo yaganiriyeho n'abayobozi bo muri FDLR. Hari n'umugambi uhari uko bashaka gutera u Rwanda banyuze mu bice byo muri Kivu ya ruguru. Ntashatse kubabwira aka kanya kuko haracyari amakuru menshi cyane yo kubabwira kuri izi ngendo ari gukorera mu bice byose byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Avuye Kinshasa, yavuye mu Gitega, ashobora no kwerekeza ahandi. Ndabakomereza gukurikirana nyine byinshi. Reka ahubwo munyemere nekeza hano mu Rwanda, mbabwira ko Perezida Mama Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ategerejwe i Kigali mu Rwanda mu nama. Ni inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2026 iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi 2026. Iyi nama igiye kubera i Kigali mu Rwanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, ikaba izibanda ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka ahazaza Afrika binyuze mu kubyaza umusaruro ishoramari rishingiye ku ngufu za nucleaire. Biteganyijwe ko iyi nama izahuza abaminisitiri bafite ingufu mu nshingano ndetse n'abashakashatsi, harimo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ingufu za nucleaire bo hirya no hino muri Afurika, mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku buryo Afurika yakwifashisha izi ngufu mu guteza imbere ubukungu n'inganda. Amakuru yatangajwe ku rubuga rwa Nuclear Energy Innovation Summit for Africa aragaragaza ko mu bakuru b'ibihugu n'abayobozi bakomeye bazitabira iyi nama harimo na Perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, harimo Perezida wa Togo Faure Ahsozima Nyasimbe ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Nigeria yitwa Ali Mohammed
Lami Zeina. Perezida Force Nyasimbe we yamaze no kugera i Kigali mu Rwanda deja aje kwita aho n'ubundi yari ari kwitabira inama ya CEO Forum imaze iminsi ibera i Kigali. Murabyibuka amaze iminsi ibiri habera inama i Kigali mu Rwanda, ni imwe mu nama zikomeye zigaga ku bukungu n'ishoramari muri Afurika, yatangiye guhera ku wa kane. Iyi nama ya Africa CEO Forum ihuza abakuru b'ibihugu n'abayobozi na za guverinoma, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'abashoramari, amabanki ndetse n'inzego mpuzamahanga bitabiriye uyu muhango. Bose hamwe barenga ibihumbi 2,000 baturutse hirya no hino ku isi. Samia Suluhu Hassan agiye kuza i Kigali mu Rwanda nyuma y'iminsi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuye i Dar es Salaam muri Tanzania, aho aheruka kugirirayo uruzinduko n'ubundi rwasize aganiriye na Mama Samia Suluhu Hassan, baganira uburyo nyine ibihugu byombi byabana mu mahoro ndetse n'umubano w'ibihugu byombi. Reka mfunge ipaji y'amakuru nyifungire ku Burusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda cyangwa inganda z'ingufu za nucleaire. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire cyitwa Rostomo cyatangaje ko kigiye kwagura ibikorwa byabo mu rwego mpuzamahanga, aho mu Rwanda ruri mu bihugu bishya bigiye kwifashishwa muri aya masezerano mu nganda zitanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rostomo yitwa Alexey Khrushchev mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cyitwa Vesti cyo mu Burusiya. Yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga z'ingufu za nucleaire ku isi hose, aho bagiye kubaka inganda zikomeye cyane mu Rwanda, ndetse umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya wo wifashe neza. Murabizi ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu rwego rw'ingufu za nucleaire buje nyuma y'uko Kigali ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi. Muri 2024 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika, ndetse indi nama nk'iyi iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda mu cyumweru gitaha.